أجرنا من النار. اللهم أجرنا من عذاب يوم القيامة. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في الأقصى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا عزيز يا جبار. يا من يسمع أنين الوالهين، يا من يرى بكاء الخائفين، نجينا من القوم اليهوديين يا رب العالمين. يا من يحب المتطهرين، يا من هو أعلم بالمفسدين والعاقبة للمتقين. İlahi ya Rabbil Alemin, senden hiçbir şey gizli kalmaz ya Rabbi. Gazze'de çocukların cesetleri paramparça ediliyor. Kadınlar dul, çocuklar yetim ve öksüz bırakılıyor ya Rabbi. Gülmeyi unuttuk ağlamaktan ya Rabbil Alemin. Allah'ım, nasıl ki sen Hz. İbrahim Aleyhisselam'a açıp sana dua ettiyse, senin dinin savunucusu kalmaz ya Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbil Alemin, bu Siyonist çeteyi de sana şikayet ediyoruz ya Rabbil Alemin. Ne ekin bıraktılar, ne ez bıraktılar, ne çocuk bıraktılar, ne ihtiyar bıraktılar. Sen şahitsin ya Rabbil Alemin. Sen onların hakkından gel ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, kalplerimize iman ver. Onları, kafirleri görebilecek feraset ver. Onları fiili icraatta bulunabilecek bir kabiliyet ver ya Rabbil Alemin.